kažem. To sam ti da kažeš, inače da smo nas dve mogli bi odmah da završimo. Jeste, jeste. Dragi naši gledalci, ovo su naši specijalni dragi gosti u nedeljnom popodnevu. Svi naši gosti su dragi, ali moramo da kažemo da je ovo nešto prvi put u nedeljnom popodnevu. Jeste. I veliko nam je zadovoljstvo da predstavimo članove odbojkaškog kluba invalida Semberije iz Bijeljine. Dobar dan, momci, dobrodošli. Zoran i Novo, izvolite, pridružite nam se. I hvala lijepo na ovom performansu. Čestitke iskrene i na peharima i na nagradama. Naši drugari, izvolite. Hvala. Izvolite malo. Opa, hvala, možemo i mi malo da se igramo. Mi ćemo posle, da ne bi radile bez plate do penzije. Da ne bi rekli, sad ste slobodne da igrate lopte koliko hoćete. Zoran Miljanović, predsjednik i igrač odbojkaškog kluba invalida Semberije iz Bijeljine. Zvoka, dobar dan, dobrodošao u nedeljno popodne. I Novo Trifunović, pa smo se malo ovdje šalili šta od funkcija da izdvojimo. Novo, sekretar i trener u odbojkaškom klubu invalida Semberija. Trener košarkaškog kluba u Kolicima, je li tako? Također iz Bijeljine. Potpredsjednik Sportskog saveza Republike Srpske. Da. Je li tako? To je samo nešto i... Dijete. Prije svega se zahvalim BN televiziji koja nam je omogućila ovo gostovanje. I ovo su jedna od rijetkih prilika uživo da promovišemo invalidski sport Republike Srpske. To je tačno. Znači, potpredsjednik Saveza za sport i rekreaciju invalida Republike Srpske. Ja volim ovome dodati da sam još uvijek aktivan igrač oba dva kluba. Ali da ne kažemo, ima tu, znači, Republika Srpska broji oko 30 invalidskih klubova, gdje se oko 50 invalida aktivno bavi sportom. Najaktivnija i najorganizovanija sjedeća odbojka, koja broji 12 klubova. Tu imamo Banja Luku koja je 4 godine vice šampion Evrope, hokej Banja Luku. Također imamo 5-6 seljačkih klubova, imamo 3 kluba košarke Kolicima, imamo nekoliko šahskih klubova, pa imamo sportskog društva, to je golbal, šah za slijepa, sloboda lica i da ne nabrajam. Koliko uopšte ima članova? Pa kažem oko 500 aktivno se spravi sportom, aktivno je to. A rekreativno još toliko. A koliko ima onih koji mogu da ponesu titulu najboljeg sportiste? Naravno, to kaže Zoka iz prostog razloga što je on nosilac te titule. Čestitamo, Zorane. Da, hvala još jednom i hvala vam što ste nas pozvali i što, ajde da kažemo, zaista jedna dobra promocija invalidskog sporta gdje ćemo mi malo i ljudima objasniti šta je, jer obično mislim da imaju dosta nepoznanica oko bavljenja invalidskim sportom ili parasportom. Mi, ja i Novo i ostali naši drugari, već, boga mi, 10 punimo godine i ovo nam je i jubilarna godina kako se bavimo i kako smo osnovali ovaj klub. Ove godine sam ja najbolji sportista sa ovog područja iz reda invalidnih lica i eto, pozdravljam sada vaše gledalce i hvala vam što ste uvažili i pozvali na sve misle. I ovo je samo jedan dio nagrada. Nismo mogli baš da sve nosi ovo malo da se hvalimo. Dobro. Ono što mene interesuje, što ću prvo da vas pitam, koliko ljudi posećuju utakmice? Pa da vam kažem, zavisno od nivoa takmičenja. Normalno, kad je finale Kupa Republike Srpske, gdje smo se mi prvi put bili plasirali, koje se tradicionalno odigrao u Banja Luci, u sklopu obilježavanja nekih značajnih praznika, kao što je Vidovdan ili Dan borca, tako, tada je medijski popraćeno i dosta publike posjećuje. A ovo je upravo prilika da promošimo sport, jer teško se medijski pokriti, najaviti. Moglo bi mnogo više. Uglavnom tu dolaze članovi porodica, supruge, djeca, dolaze prijatelji, baš oni pravi. A ovo je baš takva jedna prilika gdje se ukaže da su to potpuno profesionalan sport, znači profesionalno. Mi smo, znači, da se pohvalim, od osnivanja kluba ovo je 10. godina. Najbolji uspjeh, znači 3. smo bili u prvenstvu Republike Srpske, plasirali se završili takmičenje, znači Superligu i bili smo prvi put u finalu Kupa. Nažalost, izgubili smo 3-2 ekipe Kozarje za medalju, ali smo po drugi put vice šampioni prvenstva Srbije u sjedećoj odbojci i ovo je zadnji pehar koji je došao 25. decembra osvojen u Kikindi, što je stvarno za pohvaliti i veoma veliki uspjeh.
Uvijek pričamo inače o značaju sporta među mladim ljudima, među starijim ljudima, a evo posebno kada su invalidna lica u pitanju. Koliko se žele ljudi da se priključe u stvari, da budu aktivni ili ipak vole da se malo povuku i... Mi iskreno imamo određen problem nama kad dođe, recimo, invalid. I prvi trening nama je problem hoće doći na drugi. Jer u ovom sportu, recimo, posebni mišići, da kažem, se unapređuju i dolazi do njihove maksimalne opterećenosti. I posle tog prvog treninga, ko nam dođe na drugi, on je ostao igrač. Rijetki su takvi. Vjerujte mi. Inače, sljedeća odbojka, to znam sigurno, pošto sam iz reda i Novo ja iz reda amputiraca, ona je idealna za lica, znači, koje imaju amputiranu posebnu nogu. Zato što kod amputiraca imamo problem s kičmenim stubom koji mora vremenom da strada. Od toga se javljaju užasne glavobolje posle, ajde da kažem, već 10 godina i to znaju oni koji su amputirci. Sljedeća odbojka tu, ajde da kažemo, dosta relaksira te mišiće i evo mi sad zimi ne možemo da treniramo. Međutim, ja jedva čekam, evo sada već ove nedelje ulazimo u salu, da idemo u trening i što se toga tiče, sljedeća odbojka je idealna, znači za ljude, jer obično ljudi koji su amputirci dosta sjede, malo rade i to bi bilo, kažem vam, za te ljude itekako dobro. Plivanje je odlično, međutim mi imamo problem, treba otići zimi i kupat se gdje na Drinu. Ili recimo bicikl i tu je malo problem. Ali zato je sljedeća odbojka i pozivam te ljude da nam dođu da se pridruže zbog svog zdravlja najviše. A hoće li on biti igrač ili ne? A treba 10 godina da napravimo od njega dobrog igrača. Novo, jedno pitanje. Kada je u pitanju, pomenuli ste malo pre košarku. Kakva modifikacija je tu kada je u pitanju prilagođavanje invaliditeta? Prilagođavanja, da kažem, kao što je odbojka prvenstveno namijenjena, nije ona namijenjena svima, ali su uglavnom okosnicu ekipe nosi amputirci. Košarku u kolicima, to su druge povrede kičmenog stuba. Gdje zavisno od povrede pršljena, koji je 5. do 10. koji je pršljen, on nosi i ocjene. Ekipa može imati 14,5 bodova, tako da su 3 klasično igrača u kolicima, a ja bez noge tu tretiram kao zdrav. Znači ekipa 14,5 bodova. Također mogu da se pohvalim da mi se posrećilo u prvoj godini kako sam trener, da smo i sa košarkaškom ekipom kolicima Bijeljina iz Bijeljine također po drugi put vice šampioni Srbije. Mislim da je to za ovu regiju. Ono sam zaboravio reći da mi nastupamo pod nazivom Oki crvena zvijezda u prvenstvu Srbije za osvaljujući specijalnim paralelnim vezama, a u košarku smo zadržali izvor naziv košarkaškog u kolicima Bijeljina. Ono o čemu treba dodati značaj bavljenja sporta osoba s invaliditetom, to je najbolji vid rehabilitacije. Ne postoje ništa drugo. Znači, makar i rekreativno, dovoljno, znači, šetnje. Ono što treba dodati, mi smo uspjeli da formiramo i streljačke klubi invalida RV Oral, koji je tek počeo se takmiči. Tu mogu najteži vid invalida, znači da se takmiče, što ovaj put pozivam da se javi. Konkretno se mogu u meni javiti, a ja ću i dalje uputiti da trenera. Mi umeđu vremenu gledamo malo sa vašeg treninga kako to izgleda. Dobro, ovo je trenutno kadar, ovo su Feniks iz Kikinde baš i ekipa Obilića. Aha, da. Koje smo mi, oba dve ekipe, smo mi pobjedili zadnji put, ovo je bilo. Velikodušno od vas. Izgubili smo od Okivanja Luke, koja je šestički šampion. To su oba dve ekipe koje smo ljuti protivnici, ali smo uspjeli pobjediti. Znači, recimo 3-0 jest rezultat, ali od ta 3-0 recimo 2 seta su razlike. Jedan je 29-27, jedan je recimo 25. Ja, vrlo tvrdo bilo. Jedno pitanje samo. Kolika je mogućnost povređivanja? Veća nego u klasičnom, da tako se izrazim, sportu ili kad vi to radite? Razumijem vas. Mi mnogo povreda zna da se desi i ovo je mnogo zahtjevan sport. Mi smo recimo imali i danas u nekim timovima, pošto imamo pravo 6 igrača, 2 da budu koji nisu invalidi. I tu obično dolaze najbolji igrači iz Lige odbojkaške Republike Srpske. Imamo i reprezentativaca. Svi oni koji su igrali, vjerujte mi, kažu da je mnogo teže igrati sjedeću odbojku nego ovu normalnu odbojku. Evo ja ovaj put mogu da kažem i da na jednu revijalnu utakmicu pozovem selekciju radnika ili svih igrača da odigramo jednu utakmicu sjedeće odbojke. Ja im garantujem da neće set uzeti. Tako uzmu set, ručak od nas. Momci, jeste čuli? Jeste, javni poziv momci.
Po našim pravilima. Pa to ćemo onda da propratimo obavezno. Ali novo po vašim pravilima, jel? Naravno, po pravilima Koji sljedeće. su ta pravila, jes. Jel mogu gospođe u prvi red? Naravno. Može. Tu smo. Otvoreno Navijamo. vam kažem. Jeste. Evo, ako